بليرن تماشافان هيجا بريكو الصال بداوي ببا وزير درفه تركيا هاكان فيدان وزير برافاني ياشار جولر سروك استخبارات ميته بهفره بري خدان الشامي ولقال سروك سوري احمد الشرع وبربرسن دنيين بلند جفيان بابتا سركه چبو دوی جوینا ایرودا ریکفتنا ده آداره بو که دنافبرا جنرال مظلوم عبدی و سروک سوری احمد الشرع ده هاتو بیم ذکرن پشتی که جوین چی بو جوین بداوی بو حکام فیدان و اسعد شیبانی وزیر دروی سوری کنفرانس که روزنامه‌وانی به هفر ساز کرن شیبانی چه گوت حسده یعنی هزین سوری دموکراتیک ده برسوا نامه وزیر برافانی سوری دایه دبیجه او نامه بنرخینن و امریکا جی آگاهدار بکن و امریکا را بشینن برسوا خواه للگوری آگاهین ما هر دو آلیان امریکا جناوروکا نامه هیزن سوریا دموکراتیک هسده آگاهداره نامه جو واشنطن راجی چویه یعنی نامه هسده جبر و اکیجی شیبانی دبیجه او نامه اکیج امریکا را بشینن چما جبر کو امریکا راست سربرشتیا دانستاندن دنابره هسده و شامه داد که وزیر دربه ترکیه هاکان فیدان جی گوت حسده لگل اسرائیل هفکاریه دکه جبر وی کجی آستنگی دانستاندن لگل شامه ده درد کفن لگوری زانیارین ما بری سر ساله و جوینک دنابرا بر پرسن روش آوای کردستانه و شامه ده چه ببه و هنک خالین کناکو کل سر هنه و ورن چاره سر کرن او جوین جی و دبن جافدیریا راست یا امریکا ده به بری نهاجی فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی گوته بو داویا و ساله ده او مزگینه که بدن گل خواه بله دو پیام نیرین ما جه شامی ویویان فتاح و جه استانبول عمر سونمز و لگل مبن ویویان عمر هم بخیراتن ویویان اف سردانا برپرسیم بلند دین ترکی جبو شامی چه انجام جه درد کفن و چه ته گوتن لشامی جدوه وشخوا دل بخين ام اگهداری وی سردانی بون لیم بریکو از بحثا انجامی وی بکم از خوازم وی که بیجم کو ایرو ریب مدیایا کردی نه دان درباسی وی جهه ببا جهه کو کنفرانس روزنامه‌وانی ته دهات انجام دان جالیه وزیر دروی سوریه اسعد حسن الشیبانی و وزیر دروی ترکیه هاکان فیدان کو لور کنفرانس کا روزنامه‌وانی ایرو پشتی او جفینن کو هاتن انجام دان کنفرانس جبریو چو یا روزنامه‌وانی روف دکاربیجا حموم مدیا کارن کل شامی کار دکن درباسی و کنفرانس بون لی ریب مدیایا کردی نه دان تو درباسی و کنفرانس ببا شخو جوینا کو ایرو هات انجام دان سه کسین پلا بلند سه برپرسین پلا بلند ترکیه کو ایرو هاتن شامی دسپیک دج علی سروک سوریه سروک دمکی سوریه احمد الشرع و پیشوازی وان هات کرن لی دل بخین جوین مروف دکار بیجنه تنی جوینک بو لی زنجیرک جوینا بو بتایبت لسر استا حرد وزير برافاني جي جوينك سرمجارين سربازي هات انجام دان بريفتشو هر چند اشترا دبیجم کو مدیایا کردی ریبوان نه دان در باسی کنفرانس روزنامه‌وانی ببن لی او کسی کل کنفرانس گهداری بک و فهم بک کو حموم جارین هاتن گوتو بیشکن استبها حتی نیرو او هیزن سوریا ديمقراطو مجارا باكورو شلاتي سوريا وروج افابو دل بخين باش حري مزنج دانوستاندنين وان مجارين كو هاتن غوتو بيشكن غريداي مجارا تفليبونا هيزن سوريا ديمقراطو روج باكورو شلاتي سوريا بو بتايبت كو وزير درفا د كونفرنس خويا روج مافاني د غوت او يك غوت كو اراميا سوريا اراميا تركيا يك او غرينجيا كتايبت بسينوري خوا د سينوري وي باشور كو بسوريا ريا ولور كرد مينن قال کی جبوی دفرک جبوان دفرک هستیاره ایجا مجارا سرکه یا دانوستاندنان یا گوتو بیجان او بو هرچند مجارا باشوری سوریا و ریکفتنین به اسرائیل را مجارین جنوب آوا کرنا سوریه بشک جوان دانوستاندنان وان گوتو بیجن کو ایرو هات انجام دان لی بو او یک جی یعنی هکان فیدان هیزن سوریا ديمقراط بپیوندین به اسرائیل جی کو اسرائیل صدم حطان ها ریکفتنا دهی ادارین هات یجی بجی کرن دلبخين بله اسطنبول عمر لقلمنا عمر سونمز عمر ما قداري كر للشامي تشيد با تشتي بحث كرن سيبر برسين بلندين تركي
وزیر دروا وزیر بروانی و سروک استخبارات الشامه بون لترکیه چاو بحث به سردانه تکرن و ترک چاوری چنه بله وار باش دل بخوین جخو پیواجوی آشتی و چارەسەریە لە ترکیە و باکووری کوردستانێژی گرێدای ڕەوشە سووریە و ڕۆژاوای کوردستانێویە ji destpêkê ve heta niha ji xwe dihat nirxandin ji loma jî pêvajoya li vê derê û her wa pêvajoya li rojava jî bi hevahengî em dikarin bêjin ku bi rêva diçe di vê çarçovê de jî îro sê berpirsên payebilind tên hikûmeta Tirkiyê ku ji Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Hakan Fidan, Wezîrê Berevaniyê Tirkiye Yaşar Güler û her wa Serokê İstixbarata Tirkiye Mîtê Hakan İbrahim Kalın pêk dihat îro çûn paytexta Suriye, Şamê û her wa li gel hevpostên xwe jî civîneke li darxistin. Na Hakan Fidan piştî daxuyaniya çepemeniyê, daxuyaniya xwe de da zanîn ku lazim e ku Hesede tevlî artêşa Sûriyê bibe û her wiha îdia kir ku Hesede li gel hemahengiya xwe ya li gel İsraîlê ew destûr nade ku ew pêvajoya entegrasyonê ya li gel Şamê bi pêşkeve ev di daxuyaniyên serekeyên Hakan Fidan bûn. Hakan Fidan dibêje lazım e ku Hêzên Sûriya Demokratîk Hesede bi takekesî îdî tevlî artêşa Sûriyê bibe û her wiha ew pêwendiyên xwe yên li gel İsraîlê jî qut bike. Em dikarin bêjin ku ev di daxuyaniyên sereke ên Hakan Fidan bû ku li şema paytexta Sûriye anî ziman. Hakan Fidan beriya 4 rojan jî daxuyaniyeke dabû medya Tirkiye dabû TRT Wordê û her wa li wê derê de jî gef li Hesedê xwar bû û gotibû ku îdî em gêiştin dawiya sebra xwe lazim e ku Hesede îdî tevlî artêşa Sûriyeyê bibe nexwe em neçar dimînin ku riyên leşkerî jî bikarbînin. Di heman demê de dema ku Hakan Fidan li Şamê van daxuyaniyan dida li Enqereyê paytexta Tirkiye jî berdevkê AK Partiyê Ömer Çelik daxuyaniyeke da çepemeniyê û her wiha got ku Hesede ji bo Tirkiye ji bo ewlehiya netewiya Tirkiye hê jî gefekî ye lazim e ku îdî Hesede tevlî artêşa Sûriyeyê bibe û her wiha ew ihtimala operasyoneka leşkerî jî Ömer Çelik hat pirsin. Ömer Çelik serveyekê jî got ku Tirkiye her daim amadeyê ku operasyoneka leşkerî bibe. Lewra divan demên dawî de piştê daxuyaniyên Hakan Fidan dihat gotin ku ihtimal û amadekariyên Tirkiyeyê ku operasyoneka leşkerî bibe ser Rojavayê Kurdistanê. Tirkiye ji destpêkê veveyekê dibêje. Wezîrê Berevaniyê Tirkiye Yaşar Güler jî beriya demekî dabû zanîn ku lazim e ku Hesede bi takekesî yani ew şervanên di nav Hesedê takekesî tevlî artêşa Sûriyê bibe nabe ku wekî beşekî girêdayî ser artêşa Sûriyê bibe bi takekesî lazim e tevlî bibe û her wiha nabe ku federasyon an jî xweseriyeke ji bo Rojavayê Kurdistanê jî pêk were. Tirkiye wek xeta sor Enqere van her du xalan destnîşan dike. Li aliyê din jî niha ew daxuyaniyên Hakan Fidan em dibînin ku di nav siyaseta Bakur da jî gelekî rêlber bertek û nerazî bûnan ve dike. Beriya demekî Cengiz Şandar parlamenterê Dem Partiyê Amedê dabû zanîn ku bang li Erdoğan kiribû gotibû ku lazim e ku hin sînorekî ji Wezîrê xwe yê Dervayê Tirkiye ra destnîşan bikin an îdî wî jî wezîfeyê bigirin. Lewra daxuyaniyên Hakan Fidan dilê Kurdan dilê bi milyonan Kurdan dişkêne. Beriya wî jî sirri sakik axivî û gotibû ku pismamê me Hakan Fidan li dewsa ku diçe Şamê bila here Rojavayê Kurdistanê jî ziyaret bike. Li wê derê jî danûstandinan pêk bîne. Beriya demekî dil bixwîn hewayeke keş û hewayeke gelekî nerm hebû bi rastî ji di navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de dihat gotin ku wê deriyê sînoriyê Nisêbîn û Qamişlo hebe. Her wiha İlham Ehmed dihat çavarêkirin ku tevlî konferansa li Stenbolê ya Dem Partiyê bibe. Li belê di demên dawî de em dibînin ku daxuyaniyên berpirsên hikûmeta Tirkiye her ku diçe di warê Rojavayê Kurdistanê de tuntur dibe bi taybetî jî dibêjin bila peymana dehê adarê were cîbcîkirin û her wiha Hesede yekser xwe fesh bike û tevlê artêşa Sûriyê bibe. Bu xwe vê mijarê de hem ji bo Vivian Fettah hem ji bo Ömer Sönmez dibêjim yani Hêzên Sûriya Demokratîk jî negotiye ez întegre nabim. Dibêje ez întegre dibim lê bi merc bi sê firqa û lîwayekî ew ê jî weke hêzekê di nava Wezareta Berevaniya Sûriyê de dibêje em ê bimînin em ê li cihê xwe bimînin eger pêwîst bike em dikarin li dijî terorê li derveyî sînorê xwe jî şer bikin. Gelekî spas Vivian Fettah ji Şamê û Ömer Sönmez ji İstanbulê.